अहंद मरोइबा पाउ पिजरी मिचम मियामदगी सेनकाई तुंखाई तौबदा चेनबनी हाइबा केसीपी नोंग्रेन खोंबा ग्रुप की नुपी अमा याउना मियोय तरेत फगतख्रेम तंगाई फद्रबदी सेनकाई तुंखाईदा चेनबसिंग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए पानबत नतना एनआईए द फाउबा सिनगनी हाइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसपी न फोंदोखरे चही मग मकाई हेलकलबा मैते यमदी कुकी अनि की इरांग असि ग वारुइ सिनमा पुरकनबा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना हयेंग नुंथल दिल्ली द वारी साननबा सेम साखरे मणिपुर लेंगा की स्किल लेबर एम्प्लॉयमेंट अमदी इंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्टर हैखाम दिंगोना ngase यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज पुरीबा जयन चौधरी गा उनदना स्टेट असिदा स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी अमल लिंखतनबा तक्सिनख्रे अमदी लोकताक की सरुक कयादा लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीएना फुमदी सेंगोख्रब मतुंगदा ओरिबा पिबबो चीफ मिनिस्टर नोंथोमा बिरेना थागत फोंदोख्रे ISCOM मीडिया न्यूज में ताबिरी सुंगबा इतोम थिंगान ममिते तराम नोक्सबगा लोइनेना हौजे पुंजासी फावबगी पाव सनोन बिजरी मियामदगी सेनकाई तुंखाई यामना तोइने तौरकलिबसिंग असिदगी थिंगनबा पुलिसना चथरकिबा खोंथांग अमदा लोना थिंख्रबा लालहुलुब केसीपी नोंग्रेन खोंबगी मियोय तरेत फगत पंगमख्रे मखा तारकपदा सेनकाई तुंखाईदे चेनबा लालहुबा ओइरबसु गेंग खुटपुगी मियोयसिंग ओइरबसु नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए गी मखादा केस के पांचिनबा मदी तंगाई फद्रबदी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए दा मरी लेनबा केस सिनबगी थबक पाइखतलगनी हाई वफम से इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा डिस्ट्रिक्ट असिग एसपी केएसआई शिवकांतना फोंदोखिबनी एसपी केएसआई शिवकांतना मखाताना हाइकिबदा हंदकता मणिपुर पुलिस के एंटी एक्सटोर्शन सेल सुसेम की बगलोइना हौजिक फावबदा सेनखाई थुंखाई चेनब मियोय तरामातोय फागत लेख्रे नकल अमरोमदा ngasi लालहुब की मियोय खरा लेरि हाइबा पावम फंगबदगी डिस्ट्रिक्ट पुलिसना लांगोल गेम विलेज जोन 3 दा थीबहुम की थबक चटबदा लोना थिंख्रबा लालहुलुब केसीपी नोंग्रेन खोमगी मियोय तरेत फागत पंगमदे हाइकी फागलब मियोय तरेत अदुदी लौसंबम एलिन सिंह सही कुंतरुक लेफम सिंगजमी ओइनाम थिंगेल कोनसम रोहित सिंह सही कुलुमदोय लेफम पासोय पार्ट 1 संजू वाहेंगबम सही कुल लेफम पैलेस कंपाउंड महाबली ममांग फंजौबम थोइब मंगांग सही कुतरुक लेफम थोंजू पार्ट 2 हौजिकना वांखिंग तोकम लेकाइदे लेरिबा वाइकोम हेरो मैतै सही कुलमाथोय लेफम तखेल ममांग लेकाय यांगलेम विकास मैतै सही कुलुमदोय लेफम सिंगजमी यांगलेम लेकाय अमदी हेंथोइबी मोइरांगथेम चाही निफुमाथोय लेफम उरिपो गोपाल जी लेरक्तगिनि हाइरी मखोय तरेत असिदगी पुलिसना मखाताना अंगौबा मचुगी टोयोटो फॉर्च्यूनर सासिनबा रजिस्ट्रेशन नंबर MN06LA7346 अतोपा गारीगी सासिनबा नंबर प्लेट मंगा अंगौबा मचुगी Hyundai Grand IT अमगा ब्राउन रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 अमगसु फंगले हाइरी मसिगी मथक्ता पासोय पिस्तोल अनीगा लोइनना 7.65 mm गी मरु अनी अमदी फोरगास ताउरुस SA मेड इन ब्राजील PT 58 IC 380 ACP थाबा पिस्तोल अमसु फागत पंगम लाइरी NSA तौबा कोई हौरगनी NSA की प्रिपरेशन सि तौरगा कोई NSA तौरगा कोई अदुगी NSA बुक तौबगी केनोसी कोई मसी हौरगनी हाइना प्रेस की खुतांगसु थमजगे अदुना कोई ngसाइगी नहासिंग लेगिबा मयाम कोई इरांग सिगी खुदोंचाब लौरगा हाइबा तारे लेगिबा फिल्म सि खुदोंचाब लौरगा सेंदान नबा लंबी ओइना एक्सटोर्शन की केनोसिदा चंगसिलक्पा सिगी केनो मयाम सिदा यौसिलक्पा सिगुमा मयाम सिंगसिदा कोई वार्निंग तौजरी नखोई सिगुमा केनोसि तोक्त्रगदी हौजिति NSA तौरगा बुक तौबा और सीरियस ओइबा क्राइम सिंगदा कोई NIA दा सि एक्सटोर्शन की तोइना तौरगा एक्सटोर्शन की केसिंग सि कोई NIA दा सिनरगनी याना NIA दा कोई रेकमेंड तौबा हौरगनी ना कोई पुलिस की साइड तगी मसी थमजगे अदु मसी यारिंखै कोई ngसाइगी लेइबा नहा सिंगनसु मसी खरा ज्ञान ताबियु मयाम फारिब खोलिबा मयाम सिंगसिदा कोई ngसाइगी नौना चंगपा मयाम म याउरी हौखिबा सही मसिगी मनुंगदा और हौखिबा था मंगा तरुक सि मनुंगदा चंगपा मयाम सिगी लंबी सिदा कोई पैसा फंगनी खनबा और किनो पावर
unaccountable oiba power am exercise to guni have wakhalon do yawlo changak po oirangani hain khali adu singdu hauji matam ngallingai sida topi hau aduna tragadi hayeng na future da thapa ingkhang tongninga pa ama tongninga pa mainstream da lakningo tamda masi awabo oigni haina tamjage Mamang chahi ke me ahum dagi hongna Manipur tholak kiba chahi amaga makai helaklaba maite amani kuki ani gi marakta thokliba irang asi ge wari shinama praknaba hayeng nungthil pung amaga minit kuntra taba matamda New Delhi da wari sanaga dawri Ministry of Home Affairs na hayeng nungthil siliba mifam asida Manipur dagi maite naga kuki minister sing amadi MLA sing na saruk yaga dawri hojik Delhi da thungduna leiraba masak maming tak thokning daba MLA amana ISCOM media news da wari sanaba amada hayeng mifam asi maruina Ministry of Home Affairs ke Northeast ke advisor AK Mistrana pau pirakibne hairaki hariba mifam asi karamba mafam da chapchana pangthokadoribano haiba dudi hojik fawgi oina khangalaktre adum bapu hariba mifam asi suksoi shoidana pangthoklagani haibagi chapchabadi ministry gi maike degi pirakla hairi hayeng pangthokadoriba mifam asi mamang chahi gi me ahum dagi matungda kuki minister MLA sing yauna atei atopa maite amadi naga minister sing loinana MLA singa punna ahan boina faminaba mifam oigadori nakalamromda hayeng gi mifam asida saruk yarunaba ngasi minister Dr Sapam Ranjan minister awangom Niumai MLA Losi Diko Delhi gidamakta Imphal thadokre Manipur lenga ki skill labor employment amadi Entrepreneurship ki Minister Haikam Dingona ngasi New Delhi gi Kaushal Bhavan da Union Minister of State Independent Charge Puriba Jayan Chowdhury ga unaduna state asida skill development gi University amal linkatuna state asigi thabak fangdriba nahasing thabak fanghanaba takshinkhre Minister Haikam Dingona makata na Union Minister da irang nanglaba state asigi tongan relief camp singa leiriba internally displaced person singi damakta akhanaba skill development amadi employment ga mari lenaba scheme programs kara lauthopina Union Minister Jayan Chowdhury da taksinki Loktak ke saruk kayada handak ikui dana Loktak Development Authority LDN fumdi stengdokraba matungda oiriba phibambu Chief Minister Nongtomba Birena thagat pafongdorakli Chief Minister N Birena ma ki social media account da thaglakiba warol amada fumdi stengdokraba matungda Loktak Pat ki oiriba phibambu uliba video ama thaglakiba loinana aikoi punna hona midarabadi Loktak Pat po sungchoi shoidana kanma ngamgani harakli Loktak Development Authority na pangthok liba afaba thabak asibu thagatpa phongdok paga loinana aikoi punna amato oina honaduna Loktak Pat po kaningbagi apamba phongdok paga loinana Loktak Development Authority gi afaba khongthang bo makhatana chathanabasu khangalakli Konithoi suba World Suicide Prevention Day ge thorom ngasi District Health Society amadi DMISP Kakching na sidna Kakching District ki Wangu Laifam gi Green Ground High School da su pangthokre Changing the narrative on suicide start the conversation haiba team da pangthoki ba thorom adida District Health Society Kakching ge mission director su oibeta natana CMO Kakching su oiriba Dr Tis Rajen District Mental Health Program Kakching ge DNO Dr TS Nakpigani case Gofessor PSC Wangu Laifam gi MO in charge Dr L Inauksa amadi school asigi headmaster S Ivovina president member sing minister gaki CMO Dr Tis Rajen phongdoki bada suicide haibasi karino mi amana kari tawbadagi kari gidamakta suicide tawninglibano masidagi aikoi matau karamna ngakthokani loinana kanagumba mioi amana suicide tawge haina khalakpa matamda mangonda kari karamba khudam Changdam Urabada Midubo Matau Karamna Kangina Haven Chingbagi Matanga Mahiri Singda Machakai na Marik Chomna Wafam Sing Thamki Thormadida Wangu Laifam PSC gi staff sing amadi health center ashram gi makada leiba asa worker kunsu sarugaki Thormadu gi sarugam oina District Mental Health Program Kakching gi DNO Dr KS Gopesona School Mahiri Singda suicide ki matangda wahang pahung taunaduna Achumba pakum piba mahiru singda achamba khudok pol piduna pungi thawatki warning sign ya do urga ko na phone ko na ni na ko level su suicide ka thok gi am so
इथाई वेरियस तगी सुगुनु थोंगखोंग फाउबगी किलोमीटर कुलुमदोई मुक सांगबा लंबी असि हौकिबा चही तरानिथोई हेना सेमीदबन मरम ओइरगा यामना खुदोंग थिनgai ओइरे हारिबा लंबी असि अथुबा मतमदा लैंगाकना सेम्बियु हाइना लमदम अदुगी मियामना अपील तरुकली लमदम असिबु लंबी असिबु सेमजिनबिदबगी मायुक्ता ngasi wangu sanang khongi miyamna lambi asida tholaktina manipur lengaki mafamda athuba matamda lambi asibu semjin binaba apil tarukli lambi da tholakkiba miyam maraktagi CS Bimol kauba miyoi amana phongdorakibada manipur river ki mapanda khundariba kakching district ki manung chana leiriba sugunu kendra gi इथाई बेरेस तगे सुगुनु थोंगखोंग फाउबगी लंबी परिंग असिदा खुंदारिबा खुंगंग कुन हेनबा मियामगी यामना मरु इबा लाइफलाइन ओइरबा लंबी अमनी हौजिक पालिबा लेंगाकना ताम अनि सुरबा फाउबदा हन्ना येंगबिदना लेरिबा लंबी असि खुदारिबा मियाम असुक्की मतिक यामना पेनद्रे महाकना मखाताना हाइकिबदा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना स्टेट असिगी लंबी सिंह नोंजू पंता हेक लोइबगा सेम हौरगनी हाइदुना लाउथोखिबदुगी मनुंगदा इथाई वेरियस तगी सुगुनु थोंकोंग ताबा लंबी असि सेमबगी प्रोग्राम दा यावबरा करिगुंबा यावद्रगसु हनकी लंबी सेमबसिदा सोइदना यावहनबियु हाइना अपील तौरखिबगा लोइनना अथुबदा लंबी सेमबा हौद्रबदी लंबी परिंग असिदा खुदारिबा मियामना खोंजंग चंगसिलगने हाइकी हाउबगी थोंगखोंग माबुदा लेरिबा लंबी असि थाल रिवर गा हेक तानाना लेबा याम मरुबा लंबी नि हाइबा लंबी असि चौराकना किलोमीटर कुलगमा 22 सांगनी हना खै चौराकना पाजै हाइबा लंबी असि चही 10 गा 22 गी ममांगदगी मसी फाउदा सेंबीदना असुम लाकदुना मरम मरगा प्रजा सिंदा आबदना अदुम सरु ओइदना लेरे मसी लंबी असि खै करम कांदा सेंबिरकदगे ना जुम गाइजबा मतमदा खैगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हौजिजिक पाइबिरिबा खै ऑनरेबल सेमना नोंजु पंथा लोइबा गाइरिबनी हाबदुदा अखोगी एरिया सिसु यावबिरिब्रा अमसुंग यावबिदब्रा यावगदी अथु मतमदा सेंबियु यावद्रगसु यावहनबियु हाइदना अखोई प्रजा सिंगे माइगेरी हाइजरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सगोलबन अमुदोन अखाम लेकाइद लेबी मियामना सकंगनरिबी आरके इचनथोइबी अपोकपा आरके लोकोनगी युमदा ngaraang numidang bom ama thamjilama thong adubo yaningdaba phongdoktuna ngasi wakat mifam pangthokre sagolban tera lukram lekai ni sagolban tera lokrapom lekai neina sing community hall da pangthokiba wakat mifam maduda tonga tonganba mafamdagi lakiba meirapabi ima singna saruk laki yumda mai to pana thoi bi so se yamna pun si ba madi yamna praja punamak praja session punamak ki thamoi da u magasa ko pongtok na bangam da adu madi manipur di figure man hai batare sumaina manipur di figure moi ba moi khara mami di panjara ge manipur lai ba myam gi suma mai kai da sing da myoi sing sa khalla khalla ga machin men ba ki thabak ama hojik manipur di yam kana sa thara adu ga amaram da bom langjan ba nong mai caption ba adagi praja session punamak aki akan pi ba masi lalaksi da yam to honjaning de adu kari kan mapen da balai bunwai bu su mukta na su praja su khangan de adu su matak ta social media ge platform ma delivery ba isan sida ai isan sida sahi amagi mai naga wangang ba yaro tinjan birak pasisu yam nungai jate masi disaster management ki matamda health sector da leiriba music na matau karamna thabak paikhet kadagi haibagi matang da numit mangani chumna chathagadaba training workshop ama ngasidagi hongna thangal bazar da leiba hotel yaifawada hogdokre workshop hogdokpugi thorambatida health services ki director Dr. Osana Hanbi public health ki additional director Dr. Chambo Gonmai Nimhans Bengaluru ki department of psychosocial support in disaster management ki associate professor amadi principal investigator Dr. Sanjeev Kumar Manikapana National Mental Health Program Manipur ki state nodal officer Dr. Erenita Devina Chingbamiyo kyana sargaki Health Minister Dr. Sapam Ranjan Gimiyang Makada Poshanma Lisingani Kunmari ki sarugam oina ngasi nomagi oiba free health care mama Foijing Awang Community Hall da pangthokre State Health Society NAM Manipur Directorate of Ayush Lamphel Partner Sophosit Kisori Sasakta Nari Haiva Timda Foijing the Levaton Tuan Balupsing
Foijing Awang Apunba Nupi Lub Senior Citizen Forum Foijing Awang Youth Club Puna Kusamnana Sindana Nomagi Oiba Free Healthcare Maduda SMO Dr. Asem Kriparani Ayurvedic Specialist Dr. Y Danesori Dr. T Lalaima Dr. Dinkurani Dr. Bedana Ayurvedic Physician Dr. K Sonali Staff Nurse Staff Pharmacist Amadi MTS Dauna Free Healthcare Maduda Layang Balaki Balam Madugi Mioi Chani Yankai Henbada Ana Layang Chataki Bagaloinana Mathok Taba Hidak Lantak Sing Liam the Piki Chandel District Asi Mayai Kaba Chinjak Singdagi Lapthok Tuna Hawal Agliban Naha Singbo Masamu Fana Thamnabagi Pandamda Chandel for Christ Haiba Timda Chandel Naga Christian Forum Chandel Naga People's Organization Naga Students Union Chandel Napuna Sindana Chandel District Headquarters ke Jafogda Leba Maha Union Government Higher Secondary School Dagi Hogduna DC Lamkhai da Leba Children Park Fawba Aikoi Mayai Kaba Chinjak Tagi Lapthok Lasi Aikoi Mayai Kaba Chinjak Yuan Batok Lasi Afaba Kunai Masem Lasi Haina Lauduna Miyamgi Khongchat Ama Chatkre Rally Dugi Matangda Chandel Naga Christian Forum gi President Sonai Sakana Haikibada Chandel District Asi Christian Ama Oina Christian Amagi Lamchat Chatuna Mayai Kaba Chinjak Tagi Lapthok Tuna Afaba Kunai Masem Naba CSO Students Organization Women's Society Village Authority Church Leader District Police Chandel gi Personal Sing Amadi School Singda Bab Tahanaba Rally is the Pangtukpani Haiki Nasigo Rally Aduda Drug are waste of time kill your bad habit not yourself drug is suicide paid in installments save our young one no to drug yes to life alcohol is the reduced form of spirit drug ends all dreams haina thaba platcasting sinaki Forum aduga ekoi CNPO amasung NSUC na sinduna ekoi si Chandel si ekoi gi nishadagi lapthok nanaba ekoi rally machat chabani masigi nisa si ekoi na student sing aduga ekoi gi tungda haurak liba naron sing asigi damakta ekoi na Makoigi punsi kananabagi damakta ekoi asi nisha asi thingnanabagi damakta rally satchabani ngasigi numit asidagi hoduna Chandel district asi as a Christian ama oina Christian amagi lamchat chatuna nisha loina chadana naba aduga chabada ekoi thingba ngamnanabagi damakta organization mayamna Shuruk Yabiu aduga equigi police department or government in the Manipur government aduga top organization isu Shuruk Yabina naba aduga Tingbina naba aina equigi media ki thongda aina appeal tawzari Paugi Maratana Timur Brem Tangluminasi Humputare Chuba Irenbam Sauren Gimapok Numit Ningsing Thorum Gamari Lenana Iramdam Gitata Mahiroi Singwaring Ibagi Athoi Ahen Tanabama Lakliba October Gitang Kungi Ayupung Taramathoi Dagi Numit Yumamatum Pung Ama Pauba Wakatel Laiba Ratan Kumar Memorial English School Amashung Pitambara English School da Pangthok Saragani Irengbam Chauren Memorial Trust na Ahan Boy Sinjariba Wareng Iba Changdam Naba Asigi Hiramna Responsibility of the indigenous people to preserve the integrity of Manipur. Haibadi Manipur gi apunba saktam ngakpada yelhomi singna lawgadaba thodang haibasini. Changdamnaba asi English amasung Manipuri loan anigi manungda mahiroi singna apamba khanduna iba yagani. Manipuri loan gi oinadi mitei mayek natraga Bengali mayekta ibasu yagani. Manipur gi apunba saktam bu kahendana ngaktuna thammangamgadaba Manipuri iraisha amamam ohinna bohanabagi pandam da pangthok shagadoriba wareng ibagi athoi ahen tanaba shi category ani thokna khaidok shagani ahanbada class 8 tagi 10 phawagi ama anishubadana class 11 dagi masigi mathakta laiba mahiroi shingi ama mamangda rules and regulation number 1 da thamkiba wapam singdogi mathakta university amadagi pass torklaba mahiroi sing sangdamnaba ashida saruk yaba yagani haiba Anoba rule asisu hapsinjare. Iramdam Iraipak Punungsijaba, Amadi Iraipak Kidamakta Hingbangam Nanabagi Wakalonda, Sinjariba Sangdam Nabasida, Iramdam Masida Labiriba, Mahiroi Singh, Puruk Kanglup Pudding Makna Saruk Yabiduna, Mapung Pahan Biu Haiduna, Sinja Langjariba, Irengbam Chauren Memorial Trust Ki Maikaidagi,
लेबाक मियामदा नोलुकना पाउजेंजरी फोम फंगफम क्वाकैथल अखाम लेकाई दिलैबा ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको अमसु क्वाकैथल थौनावजुम लेकाई दिलैबा मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF की ऑफिस सिंह ब्रेक के मतुंगदा मयाम मोहन तराम नोक्सरी अजु मखा तारकपा पाउसिंग मियाम बिजरी असम राइफल्स ना नागालैंड पुलिस का कुसमनदुना नागालैंड की मोन टाउन की लोन थिंख्रबा लालहुलुप NACN KYA की एक्टिव केदरमा फाबंगम क्रे होकिबो अक्टोबर 12 दा कक्नबा पावम फंगबदगी हारिबा मफम मसिदा थीबो हुमगी थबक चथकी चिंगनिंगे ओइबा मफम सिंगदा अचक औसिंग गाड़ी सिंग चेक तौबदा अल्टो कार लाकिबा NACN KYA की केदरमगा लोइनना मियोय अनिसु फागतपंगम किबनी फागलबा मियोय सिंग अदुदी सब मियोयसिंग अदुदगी 7.65 mm की पिस्तौल एमुनिशन अमदी सेंजा थुमजागा मरी लेनबा चेचांग कयासु फागतपंगम की फागलबा मियोयसिंग अमदी पोलम सिंग नागालैंड पुलिस ता मखाताबा वहंग पाहुंग चथनबा कुसिनक्रे भारतीय जनता पार्टी BJP नागालैंड स्टेट यूनियन नुमित हुमनी की खोंगशत लाकिबा यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स ज्वेल ओरामबु दिमापुर एयरपोर्ट ता ngarang taram नोखरे ज्वेल ओराम की नुमित हुमनी की नागालैंड की खोंगशत असिदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कया की मतंगदा लोकल के मरी लेनबा मदी पार्टी मेंबर्स सिंगा वरी सानगने हारी मा की खोंगशत असि की सरुक अमोइना चाखत थौरांग की थबक पाइखत कदबा मफुम कया द तक्तुना येंगशिनबगा लोइना नंगसी जुन हे बोतोदा रिव्यू मीटिंग अमा पांगथोखे मा की खोंगचत असिना मरु ओइना ट्राइबल फुरुप के चौकत थौरांग अमदे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मतंग द मरु ओइबा मियेंग थमगने हरि हयेंग अक्टोबर तांग 15 दना ओरामना BJP नागालैंड पार्टी के ऑफिशियल सिंग अमदी कार्यकर्ता सिंग उनदुना पार्टी की मपांगल कंकट हनबा वा तानगनी मसिगी मथक्ता स्टेट लेवल रिव्यू मीटिंग अमा दिमापुर द लेबा डिप्टी कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकलगा लोइशनगने हरि हौजिक सानबगी पाव मु फंगगनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना हौकिबा सेप्टेम्बर 12 की टीम निपान ग्रुप अनि सरुक यादुना पासोई पार्ट 2 की पमजाल पासोई ग्राउंड दा चथरकलिबा कुमापन सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानकिबा मैच अमदा NC क्लब खोंगाम पाटना SC के कोदोमपोकपी बु गोल 3 सिनोदा माइथिबा पिक्रे मैच असि माइ पाक्रबा NC क्लब की गोल 3 अदु मनिसनाना मैच की मिनिट 8 कुत्राहमदोय हुमत्रा 8 अमदी मरफू निपान शुभ मरफू निपान चटप मतमदा टीम की गोल मरीमक चनखी के आइस इमानुएल अमदी एन मोमोचाना मथंगसिना मैच की मिनिट 13 अमदी 55 चटपदा टीम की गोल अमम चनखी अतोप मैच अमदा जोवेनाल क्लब तेराना पमजाल पासोइबो गोल अहुम सिनोदा माइथिबो पिक्रे मैच असि माइ पाक्रबा जोवेनाल क्लब की गोल अहुम अदु नेल्सन बिकी अमदी सांथोइना मथंगसिना मैच की मिनिट 13 मरी अमदी 50 चटपदा टीम की गोल अमम चनखी चथरकलिबा लीग असि के हयें मैच लेरोय ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन सिंधुना कुमलम पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल अमदी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वॉलीबॉल कोर्ट चलिबा थासी की तरादगी हौदुना चथरकलिबा कुलुमदोइसुबा सब जूनियर मेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट के विनर AMIMYDO मयांग इम्फाल न ओइक्रे सानकिबा फाइनल मैच ता AMIMYDO मयांग इम्फाल की प्लेयर्स सिंगना YPC इशोकपो स्ट्रेट सेट पॉइंट 15 कुनिथोय 15 13 अमदी 15 कुंदा लौदुना स्ट्रेट सेट अनिसोंदा माइथिबो पिकी फाइनल मैच असि लोइसिनबगी थोरमदा ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन के ऑफिशियल ओइरंबा अमदी हौजिक थौपुरिबो ऑफिशियल सिंगना अथोबो मिथुंगलेन सिंग ओना सरगाकी मणिपुर आर्चरी एसोसिएशन सिंधुना थासी की तरह निथुई हौदुना कुमलम पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आर्चरी ग्राउंड चथरकलिबा स्टेट लेवल सीनियर जूनियर अमदी सब जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप ता एसोसिएशन की मखादा लेरिबा क्लब 13 की नुपी अमदी नुपा आर्चर चामरी के 3 ना सरुक यादुना चैंपियनशिप असि ngasi पांगथोकिबा इंडियन राउंड टीम इवेंट की वुमेन्स कांगलुपता KMAC ना गोल्ड AAC ना सिल्वर अमदी NSA ना ब्रॉन्ज मेडल लौकी नुपा कांगलुप की टीम इवेंट दा KMAC ना गोल्ड LMLCC ना सिल्वर अमदी YAC ना ब्रॉन्ज मेडल लौकी इंडियन राउंड की इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट दा KMAC की आर्चर L Rosina अमदी
Melania Thoksomna gold amadi silver medal lawki NSA gi archer TS Suprinana bronze medal lawangki Indian round individual Olympic round men's ta LCC gi archer Selhaiba Leitan Themna gold AAC gi archer E Robinson silver amadi KM ASC gi archer CS Nelson na bronze medal lawki chathrak liba championship asi hayeng competition leiroi चलिए था की तरह तरह के हौरगा कुन फाउबा पुदुचेरी न युम्बु ओरगा राजीव गांधी स्टेडियम द पांथोकदोरिबा निफु तरुक ngakpigani nifu suba national senior kyurorugi taekwondo championship amadi tarahumdoi suba national senior pomsie taekwondo championship da saruk yana ba manipur gi team semkhrem hayeng puducherry gi damakta imphal thadok lagani manipur gi team da Kyur Durgi oina sanore tara turuk amdi official mari na saruk yari pomse masana gi oina tara mari amdi official ani na saruk yari All Manipur Taekwondo Association thador ki cherol amagi matung ina pomse gi official oina RK Hari PR ni na manager oiragani Kyur Durgi masana gi oina RK Hari Priyari S Anita Y Santivala S Zoni na matang sina team manager amdi coach oiragani Manipur team masigi technical official sing oina Lystrop Nawboy na saruk yaragani haina cherol asida kangal bi All Manipur Bodybuilders Association ki miyang makada kurai da lairiba A3 Fitness Center na sinduna chalibathasi ki kunda kurai sajor laikai Uttarayan Theater da ahan ba A3 Classic Bodybuilding amadi Physics Sports State Level Bodybuilding Championship pangthok lagani haina All Manipur Bodybuilders Association na thadorakpa cherol amada khangal lagli cherol amada makha taraduna championship asida saruk yaningba bodybuilders singna competition pangthok kadaba numit ke nungtil pung ama taba matamda report tawrogadabni haina cherol amada khangal lagli Japan gi Chivada chaliba thasi ki tara nipan gi hore kuntaruk fauba pangthokadoriba AFC JFA Pro Diploma Course for Asian Elite Women's Course Module 1 da saruk yanaba course singi ming Asian Football Confederation allow torakpada Manipur gi oina ahan ba nupi AFC A license holder El Chawdevi khalak lay El Chawdevi Manipur Women's National Team gi coach oivite natana hojik Department of Youth Affairs and Sports da thabak tawribani Naram thong gi team ama oiriba Kripsa gi coach oiduna sanore ke ama semduna national gi thakta sanabada natana international gi thakta sanore ke ama su puthokli bi coach amani loinana hojik India team gi senior women's gi team coach gi thausu puribani All Manipur Volleyball Association na chinduna Komalampag Sports Complex ki indoor hall amadi National Sports University gi volleyball court chaliba thasi ki taradagi hauduna chathrak liba nifunipan suba senior men's state level volleyball tournament gi ngasi sanaki ba quarter final gi match da ACYC Senjam Chirangna AAVA Androbo straight set ahum sinoda maitiba piki MPSC Manipur NYBA Naurembo straight set ahum sinoda maitiba piki Amim YDO Mayang Infalna ISBA Hikru Jambo set ahum amada maitiba pikre KYLSC Kasikulna TRYBC Ukrulbo straight set ahum sinoda maitiba pikre Under 23 ASEAN Beach Sepak Takraw Championship lising ani kunmari da silver medal fanglakravi ai Sanjita Singha gi mafamda World Meitei Council na ikai kumna bu utkre Queen-do China da pangthokkiba championship adida Meitei kunai gi mingchat purakpagi namakta World Meitei Council na Sanjita gi mafamda thagat pafongdokpaga loinana memento khudol tamki tumgi punsi da su hena mai paklaknaba yaifa paujal piki Hauzik arobida maruba pamona pisari Micham miyam dagi sankai thungkai tawbada chenabani haiba KSP Nongden Komba Group ki nupi ama yauna miyoi taret fagat pagam tre thangai fadrabadi sankai thungkai da chenabasing National Security Act panbata natana NI da fawba sinagni haina Imphal West District Police ki SP na phongdokre Sahi amaga makai helaklaba maitei amadi kuki ani irang asigi wari shinama puraknaba Ministry of Home Affairs na hayeng nungkil Delhi da wari sananaba sem sakre
Manipur Lenga ki Skill Labor Employment amadi Entrepreneurship ki Minister Haikam Dingbo nangasi Union Minister of State Independent Charge Puriba Jayen Chaudhuri ga unaduna state asida Skill Development gi University amal linkhatnaba takshinkhre. Amadi Loktak ki saruk kayada Loktak Development Authority na fodi sengdokraba matungda oriba fibambo Chief Minister Nongthomma Birena thagatpa phongdoragli. Ngasige unedya ISCOM Media News loisinjare miang tabiri pusing buai tontingan memitei na kurumjari.